le tunruma hian ati tiang zong khan kan ron ti le dona hei vo in lama khotlang thila thilpui mo dewa kal chhuah thut kan nga ya news karon let man don lo wangin ati tiangin kan ron bei chho dona angai thlak dan te po kan lo thiam le tura ngai la athu pui kan en ringot po hian enge Israel a thil thleng a chiang kwar mai ni Israel chuan Hezbollah mun ma target za somruk chuang zetan beya an tlan chena sa hlau thlabarin an tlan chena sa a mi zali somkua panni zetan thi ani he thil thleng atang hian Israel le Hezbollah borok chu atang tak zet ti hriat ani ama dewa kan puan tong khan video masalama te pokan puang to a tuna Middle East buaina hian Israel le Gaza Hamas lam ai mai in Hezbollah le Israel borok hi atang meka tuna hian indo war declare chialo ma se indo ang tuk chu ni thawani ain ral sai ton char maya October ni ria ta tang khan tuna tak phei chuan tun kar khat kal ta borvel atang phei kha chuanin Israel hian a beina tel tela hi achan kan soi to kha mania a isoi ngai soi non ngun lu tuk te point han tia dik thona chung hianin ngai thla thar te hian lo om ve zela kan thu soi mek ti chian nan a ma thil thleng te han tar lan zok hi ngai ve thin boka yang khan kan han soi non lo thei lo ani hemi tuna in beina ron chua chan le tiang te poka han thual le thok te po thavia min ka ria October ni saria Hamas le Gaza a Hamas le Palestinian Islamic Jihad te khan Israel an beiti kan hreto a kha chu soi ta bangai to lova atuk maya October ni ria ta tengin Hezbollah te hian Israel an ron bei ve ngala bei han ti khan Israel ramaron ludin an ron bei chiam lam de lovin an ram ria tengin rocket te anti-tank missile te khan Israel lama mi pui chen na lama le Israel army base Israel sipai mun ma ate tiang khan hanron kap phaya tiang khan October ni ria da tang khan in beiton na thleng renga Hezbollah in anron bei hian Israel in an chang liat lo ngai lovani tiang khan akal chho zel ani chuan chumi le October ni riat le vo in thleng in kara hian Hezbollah hian mi le san chan na sa to hle maya mani loka po khan an top commander Ibrahim Akhil kha Israel khan an thata Arwal Khan senior commander te engamazat an thata khata khan an commander ngot po kha somni vel be pui thlak ve khata khan an thata ni kha pui takani a achan chu Lebanon khopuya building pakhata khan Lebanon building pakhat waya khan Hezbollah commander ho khan meeting an naya tuna an top commander Ibrahim Akhil ho khan senior commander ho khan meeting an naya kha Israel indo thlona atranga ka chua abik takasiam precision missile khan anron khor ta bur mai ni ma anron ka pa kalai building base ka anron kap che chiang maya aron khor chiani khata khan an thingal vek ni in an soyani nge na ka kai Hezbollah tan chon chan na satak mai ni a thin rim lo na si po ni lova eng khan phubalak na an kal chho puya tin mani loka karma sa thotran ni kan puang tamta kha po kha pager pu kha Hezbollah tan chuanin mang an na tham ani khang te po kha psychological lama ngong lian taka nei don ti in mithiam te chon an lo soi lo koreng to boka khatarang khan chhum lo chat lovin Israel chona bei ta char ani ringot mai khatarang khan hain bei chawa Hezbollah po khan an chang ton reng boka chuan tun strike a big hian han lut taila Hezbollah hian Israel na be wang khan inrinni khan Israel lama rocket za somli velan kap luta chuan cholni khan rocket jani borvel z Israel an kap leni October ni riata Hezbollah in Israel an be nuwa Israel an be na lian ber chu tun kar top inrin cholni chovelat an be pui thlak na khania tisuan tho tran na ron her chua ka Israel chuanin indo thlona rualan tir chuak le ta heta hian Israel hian squadron engamaza tan nayan squadron atangin fighter jet tamtham takha hanron tir chuak le ani tuntruma an beina hian F-35 te po anron tela tin anron Israel indo thlona jinga ron tamber chu F-15 an nia
joint strike fighter Israel chuan Hezbollah Lebanon chimlama omte chu zau zokin Beirut ral thuam mangin an beya heta hian mi zali somkwa pahnih zet thotan ni khan an thi a mi sangkha zaruk somli panga an hliam bokani Israel hian beina lian zok ron thleng tur laka Lebanese civil mi puite chu inthiar fi hlim turin an tomna Hezbollah ho tomna le ral thuam dana te inthiar fi hlim san turin warning khan peya tichuan IDF te chuan an air force te hian Hezbollah te na rocket te drone te missile an da thatna hmun in chu an target berni in an soyani civil mi te chu abik takin Bega Valley ya civil mi te Hezbollah ina ral thuam an da na an che khol na hmun bula om te chu inthiar fi hlim ngal turin aranglama inthiar fi hlim ngal turin thupek te pon ti chuaka ati chuanin Hezbollah te hianin zing lampang khan Israela rocket zani borvel zetan kap luta chu voi khata ani tamtham takania arwala ron ka le khat dewaron ka hi omse thui takanaya chu arwala zani zathum ron thlok huk chu air defense tan po aboi thlak hle don ti hriata Israel hian heng rocket ka thlak dan hian Iron Dome an mangtlang puya Iron Dome battery activate vek ma sela rocket sangtel voi khataron thlok lu thuk hi chu ka thlak sen lo te po ni thayani mel malam pang hian hi Hamas atang khan an zir chuak to a Hamas khan rocket sangni sangthum rol kha arwal deuh thoin Israel lama khan sangni som ni pathum October ni sari khan an kap lu thuk maya akhalo dang deuh vek ma sela arwala rocket sangthum borvel Israel van Beirut lama ron lut phei huk khachu nge Iron Dome tan po ka thlak sen lo te po khom theini tichuan Israel hian Israel marlama siren an tiria chu thotan nia Hezbollah ina rockets zanhi borvel an ron kalu lai khan ania chu chung lai hmun chu Haifa metropolitan city anti Tel Aviv West Bank nei lampang ate po siren ti ri gani heta hian Hezbollah ina rocket zani borvel an ron kalu hian Iron Dome ina an lo ka thlak lo om nual maya building ti che ina mai ro chu thile hliam ero nom lo thunga kha baina kha heta jekang po hian October ni ria ta Hezbollah tena an ron beya chuan beina lian ber an chetna lian ber alani tin amani khan Hezbollah te hian marlampang Israel marlampang a rocket za somnga an lo kap lut to bok tiangkhan beina zone kha ron thleng chawa Lebanon video share chuan khopui lian tak tak atanga mi tlan chhia bompuak le Israel in a warning an pe ka wanga tlan schedule dul te po oma khan traffic jamin mi puyan buai an mangai an phili buai hle ani Israel Defense Force chuanin beituran thlan ama target an lo siam to zinga za somruk borvel hi an kap ni in an soya chu thotan lamkhan ni in chung an ka zinga chuan in tam tak Hezbollah tena ral thuam an da na le khan tiang kha Israel chuan Israel in do thlona te chuan an ron be sia siam maya ti chuanin hei hian in beina tharlam aron ti chuaka boruaka ti tang ta hle ani Tel Aviv military headquarters Tel Aviv leihnuai command room atanga thu soin Prime Minister Benjamin Netanyahu chuanin marlampang ram ria security din mun chu kan thunun le don ani balance kan siam don ani ti in asoya chuan Israeli singtel an mani muna po omngam lawatlan chhia te chu Israel marlama hian kan hruai kir le vek dona October thla nikum October thla an hmun ma chhuwa sana Hezbollah rocket beina awanga hlawatlan chhe zong te tuna hian anomna hmuna kan hruai kir le vek don ti in asoya hemi omzia hi hruai kir chu an tumani tuna hian politics a po in beina om pha anga tinge kan sarkar hian a hruai kir theilo Hezbollah hlawem ni tipol te pon omani ama ero chu Hezbollah te hian an beilet renga henglai mi pui che nam huna hian rocket te anti-tank missile te an kap lut renga hewang hen mi pui tan chen ron kir kha him talovani ron kir lui se mi pui tan chiat na lian tak thleng se sarkar chu amo phurtu ma koron tur khan ile maya chu wangin helai security din mun hi nget taka siam phot kha nga ya chumi tur chuan Hezbollah ta hi nataka an nortol kha nga ya chumi tur chuan lian tham takin Israel hian be puyan thlak mek ani
chu thilom dan ani a chuan heta hian kan en se langa we do not wait for a threat minun bei hun tur hi kan ngak don lovani mo kan thlir chu yanga kan beile tanga kan lo bei khalanga te po ni theng chu tiang chu khoi hmuna po eng ruama po khoi hmuna po eng theatara po eng huna po chun tiang chuan minun bei hun tur hi kan ngak theilo kan ngak don lo an chet main kan chet khalang ti in Netanyahu chuan lein nuai sipai hmun na tangin thu cha asoya tuna Israel beina hian Hezbollah target sangkhat zaruk somli panga an chu chia a chuta chuan mi zali somkwa pahnih an thi a hemi chungchang hi Lebanon Health Ministry chuan aron puang ani nikuma Hezbollah le Israel indo timayang October ni riata an indo atanga Israel ina Hezbollah laka beipuya thlaka avoi khata thi an tamber thum ani zali somkwa pahnih zet tuna Israel beipui thlaka hian an thi raphlak takani heng thi zinga hian Hezbollah mi le sa chau ni lovin meichele naupang te po antel ni in ministry chuan asoya Hezbollah atanga tun hnaya thi le hliam omzat le an tor dan chia hi tarlan engma ala lovani tichuan social media video post chuan mipui te chuan himna turin motora te khopui chulai tlang boka khopui te nau pakhat chu chua sanin man mo takin traffic te tijam khopin tiang khan an chelui lui maya video pakhata phei chuanin car te chu highway anin line na samaya Hezbollah le Lebanese flag te an tara tin an pialama chuan tun hnaya inbeihna awanga meikhu ron chuak ngoi chhum dum ron chuak ngoi te pon bullok an pialoka chuan na mu thai ani tiang chuan an hmun ma an chua san zung maya Israel le Hezbollah te engtin nge an larin in beisel don Israel hian warning a pe kha ni a henglai Hezbollah omna Lebanon shimlam panga mipui chengte Hezbollah hmun ma atanga arang thayang ber in thiar chuak tur khan Israel khan Lebanese mipui te warning a pe a chuwang chuan tuna hian an in thiar chuak zung mai ani an buai hle chuan tuipui kam khopui sidona chuan Hariri Boulevard mona chuanin tlar riat zetin car anin tlara tiang chuan an chelui an buai lui mai ani indona tlan chiat tumin tlan chua san tumin tiang khan kongpui apo tlar riat borvel zetin car anin line tiang khan IDF thupuang tu rel admiral Daniel Hagari chuan press conference anaya heta hian video then khat atilanga video then khata hianin secondary explosion omani atia chumi omje chu an target an vaka khan an bom nilo puak dang om kha secondary explosion an ti chu nita chu achana chu rel admiral Daniel Hagari hian Hezbollah te hian weapon da thatnan ral thuam chek nan chulai building chuan mangani achan chu secondary explosion omani ti na soyani tuna puak lian ber anti Israelina abeya biga valley bula Hezbollah tomna mun Israelina an be na zinga khan puak ring tak mai ron puak chhong un kha oma kata khan Hezbollah te hian ral thuam tam takan dani ti in Israel thupuang tu rel admiral Daniel Hagari chuan asoi Hagari chuan hei kan ena Lebanon chhimlama hian kan huang hian Hezbollah te in chunga puak ring tak ral thuam puak ring tak kan hria a kan hmu boka intin mai chu a chhia a kan ti chhia a ti chuan rocket te drone te missile te chuteng chuan puak le chhia omani atia heng ho hi an ral thuam khol khom ho hi Israel mi pui poi soilo thana tura an ruam manani tin Hagari chuan a soi boka chu wangin Lebanon bega valley mi pui zong te rang thayang berin in omna in chu chuasan turin kan du cheu ani in hi Hezbollah ten ral thuam danan ral thuam thuruk nanan manga chu wangin thil ho om takaron thlen ma in omna mun chu chuasan turin kan hriat tir cheu ti in thupek hriat tir nan ti chuak rup maya nichina kan soita gang khan kongpuya po len sari len riat zetin tiang khan kar an in zui duwa indona tlan chuasan tumin mi puyan thlabar hle ani Israel sipai Arabic tonga thupuang tu Colonel Avichai Ardi chuan civilian te chu bega valley chuasan turin
darkar ni hun pe kan ni thu soya Netanyahu chuan Defense Minister of Galante IDF Chief of Staff Harzi Haveli te Air Force Commander Tomar Barte amua Israel chuanin atumber chu Hezbollah official ten way chimi ani ma Hezbollah official ten way chimi ani ya helpol le an missile tenen han tiang khan chu Israelina tuna Hezbollah abeya an tumber ani thu Netanyahu hian apuanga tupo mintina tu te chu mintina tum tu te chu chung ayana chuan kan khoyang ati katiamani security balance Israel marlama hian security balance aum thuai don tina soya tuna hianin Hezbollah missile sangtel zet kan ti chetoa an rocket tenen sangtel zet kan ti chetoa heng an rocket le missile te hi Israel khopuile kan mipui ti chimina tur le ron beina tura an ruwa manani heng ho hi missile le an rocket sangtel tuna hian kan ti cheto kan kap cheto ani ti in sipai mun pui tren Netanyahu chuan ron puang boka Lebanon Health Ministry lam chuan Israel airstrike Israel thlona atanga beina borok ral thuam beina hi chhun zom zelani thowa soya Lebanon chim lampanga te tin Eastern Bega Valley ate har satnan to thule tin Southern Lebanon hospital apo damlo zaingai tak le khan tiang serious tak te po enkol hlei the an ni lo thuron puang ani thotan jing taka khan Israel chuan Lebanon chim lampanga cheng te chu an chen na hmun le building te arang theyang bera chhuwa san turin thupe ka pe a chan chu Hezbollah ten ral thuam da nan an mang ti Israel chuan an ria chu Israel beinan an ruam man mek ti po Israel hian Hezbollah ten Israel beinan an tin tua mek ani ti a ria hewang hen rang thayang bera ka chiat khalan ngai ni china kan puanta kan khan threat ron kaltur minun beitur minun tinatur hi kan hak theilo ma minun behun kan hak don lo kan be khal zel don ti khan prime minister khan a soyani ka chutiang chuan Hezbollah ten Israel beitura rocket le missile khatian bun rup maya kha preemptive strike kan tia khan tianga an ron be ma mel ma ten an ron be ma a be khal ang khan Israel chuan tunain malak na lian puyan kalpuya Hezbollah target po sangtel zet voi khatan ka pani pui tur takani Lebanese media report a chuanin helaya Bega Valley ya cheng te hian text message phone a thuthon an donga chu an hun ma te ranglama chhuasan tur le Hezbollah ina chung te chu ral thuam da na an man te ni in chung atanga chulai hmuna cheng mi pui te chu aranglama an hun ma chhuasan turin message an donga heng message te hi Israel lama tanga ron thonani Hezbollah ina ral thuam an da na ina in omani chuan arang thayang berin chu khwa chu chhuasan turin thu kan pe cheu kan hria tira cheu ti in Arabic tongin message te pon thonani Lebanon Information Minister Ziad Mekhari chuan ti hian ron soi ve thunga an ram chuan warning hi an ngai thu tak tok lawani Beirut ate po warning hi hria tani a message te po mi puya hria tiran ya amaro chu mi puite hian an uk sakte chiam lo ni na soya hei wangen chiat na Israel beina hian thian tampha ni na lo soi ve thung boka heti lai hian Central Province by blows muna chuan Hezbollah ten rocket an ron ka plut boka hi Israel le Lebanon ram ria tanga KM za som thum bor vel zeta hla ani chu Israel ram chung KM za som thum ti na ni chu hetiang ani chuan Hezbollah te hian Israel an ron be thuk hle ti a hriata heta hian thile hliam anom lo thunga hi Iron Dome ten an ka thlak lo hi ron ziak chialova hei October ni saria October ni rete Hezbollah ten Israel an be nuwa Israel ram an ka thuk ber trumani tani hei KM za som thum bor vel jet Israel ram ri atanga Israel ram chung KM za som thum an ron kap thlengani hemi ni wanghen Israel chuanin Hezbollah te chu beile tin balbek munte Haramel region te chuta chuan Israel chuan bom man wathlak vele boka heta hian mi som thum bor vel jet an hliam bokani in beiton na thleng reng kan ti kha Hezbollah hian nizan mai po khan Israel Haifa ate Israel marlam panga te rocket engemaw zat an ron kap lut boka
amani khan rocket za chuang fe an ron kap lut bokani Lebanese mi pui sing riat borvel zat chu Lebanon chimlama tangin thlasom pani chung hian an in thiar chuak towa chuti lain Israel mi pui Israel marlam mi pui sing ruk chuang chu nikum October ni riat atang Hezbollah ten Israel marlam an ron baya tang khan an in thiar chuak ve to bokani chutiang chuan indona hian kentel tam takanaya ral thuam manga in be ton ringot khan ilawa mi pui nun phung anghonga economy anghonga thilengkim anghong tila kan soi solom love heta hian thil poimo de mai pakhat ron langa hian ngai thlele lokila thotran nia Israel sipai thupung tu Lieutenant General Daniel Hagari na fute sati chua chuan Hezbollah tena Israel beina atana an puacha mek zinga khan cruise missile atel ni khan an soitlat maya chung cruise missile te chu Lebanon chimlam mi pui chen nam huna buna ni thuwa soitel bokani chungla building te chu an ka chiat thuwa soi boka an ka chiat thuwa soitel boka heng cruise missile te hi Daniel Hagari na soidan chuan Russian siam DR3 anti mai TPULF TU 143 drone atranga siam dang lamani chumi variant zingami chumi chung ko zingami ani thu chu soya chu Russian origin tinani chu chutiang cruise missile chu Israel beina tura an lo puacha mek Lebanon chimlama mi pui chen na buildinga an lo bun mek te po chu ka chiat ani thu soya hetiang missile hi IDF soidana chuan kilogram zathum kg zathum puak thai apaya kilometer zani borvela kap phak bokani Hezbollah te hian Israel thupuang tu soidan chuan Hezbollah te hian ina te in family nangmani le in family in chung ka tan thilho takan ronda ani Hezbollah te hian Israel mi pui Israel lam kanan chung ral thuam te chu an bun mekani chuwang chuan arang theyang berin in sahimnan julai mun chu chua san ro tin Daniel Hagari chuan Lebanon a civil mi te alo hriat tir lok to alo warning lok to ani chu target sangkhat zaruk borvel an ka ma dar kar ni vela khan Daniel Hagari chuan hengla ya cheng Lebanon mi pui te kha warning alo thon to ani Israel military official pakhat chuanin Israel hian tuna chuan aerial operation boru ka tanga beina chu alatin zone hri dona tin ground operation leilam sipai te Lebanon a tirlu hi tuna chuan ruam manna chiang tak ruam manna man mo takhan tiang khan ala omlo ni chuan a soya amaro chu official thren khat chuan anin puacha mek thu te eron soi loya chu tiang chuan boru ka kala Israel hian an boru ral thuam manga Hezbollah te hi normang an hian tumani adik tak chuan nataka nora ti thabara ti mang ana Israel ramri atanga anin nu kir theinan chu tiang chuan ro mannan siama anin nu kir lo chuan Israel marlama tanga tlan chia Israel mi te kha mi sing ruk chuang te kha an mun ma ruai kir thei an ni don box si lawa chuwang chuan chumi ruai kir an ni theinan chuan Hezbollah te hin nor kiran nga Israel ramri atanga nor kiran nga chumi nor kir tur chuan tuna hian Israel hian in do thlona mangin an chuta bur mai ani mara chu Hezbollah te hian an changlet vezel mai boxia chulai tak chu thil lo tak po thleng thei ni ti na ma khan Israel ampo khan ngai dan official thren khat chuan ngai dan te pon lo siam to reng boka an eye for an eye ti in tit for tet ein changlet ton zelani mo ha aya hamit aya mit ti in Israelina abe na hi Hezbollah hian a changle ta tiang khan anin changlet ton zela chuwang chuanin tuna Israelina Hezbollah an hnung tol theinan na takin kan bayanga na takin kan noranga indo thlona mangin kan zim to tanga chutianga ni chuan an hnung tol thei mayang an kir thei mayang an ti hi thil ni thayani rualin chumi an beina lian tak dawlet tur chuan ral thuam lian tak tak Hezbollah te hian ron mang vele si se indona lian taka chua pha mai don ni khana lang ta boka thil lo tak tuna hian a thleng mek ani karma sajir to phan Hezbollah commander an top commander Ibrahim Akhil kha an hruai tu kha Beirut a Israel indo thlona beina wang khan alo thi to a Beirut khodaya alo thi to a khatrang khan Hezbollah hi an che fu hlei thei lova
Israel rocket zasomnga rocket zan hi ti velin October ni ria ta tang inbeihna lian berber ang te po ron kalpuin chu tiang chu ron che ma se Israel hian an lo kap thla zel mai boxia an tum an thleng lo zel ani an rocket le missile te hian chu ti line Hezbollah te hian air defense than nei lo ti chu achiang hle maya a chan chu tuna te po nimin loka te po an target sangkhat zaruk chuang zeta kha an ron kap chhia ni Israel khan Hezbollah mun ma rocket missile an dana inte in an training camp te khatiang chi sang mun sangkhat zaruk chuang zet kha Israel in do thlona te chuan an ron thur mia maya khatiang an ron ka chhuwa kha lo ka phlaturin air defense an nei thalo ti hi achiang hle boka chuwang chuan in bayara la chuan a bik takin boruaka in beina chuan anin chun nun hlei hle ti hi mia berpon an hei lawin rin omani chuan nilai hi han tarang le thok ila kan puan to tho ni khan a hriata pager chungchang bok khani ya hi tuna Hezbollah timang ang tu le an chet fulo na chan pakhat khani ya an communication device Israel hian Hezbollah tena an man ber kha an ron bom chiat sak mak maya karma sa tho than khan kan puan to tho ka ta khan mi som thum pakwa tun thleng hian mi som thum pakwan thi to mi sang thum bor vel zetan hliam boka khan tiang khan cell phone pa nga yang chi mobile phone biak pon man ro pa nga yang chi te an mangam si lova chumi ani wang chuan chu aya himzok anga an ngei pager walkie talkie yang te an han manga chung te chu puak ta dur mai box ya in biak pon lama hian tu na in har sat nan tok mek ni in helam zir chiang tu te chuan an soi ni chu wangin an ke pen hi afu hlei thei tlat lo Hezbollah te tun lai chu chulai in biak pona an nei that lo lai le chutiang beina pager puak wanga an ril ru mangang le khan tianga an che buai an in siam rem ma si khan Israel hin in do thlona mengina chuta bur maya Israel hian plan mumal taka nei ni in a hriata chulai plan a chu han thrachi lo maila thilkal chhodan vela hian ain lak lon chhodan vela hian a hriat thei ruak ani tuna hian Hezbollah atangin mi zanga le paruk zet an thita ni in puana ni a October ni riat sang ni somni pathum atang anin beitan atang khan Hezbollah member zanga le paruk zet an thita a tin an thi tamber na hi Lebanon ania Syria lama po Hezbollah member enga mozat an thi boka tin terror group panti helpol dang atanga member somsari pakwate pon thi to boka chuan Lebanon soldier le Lebanon sipaite baka civil mi engemozat Lebanon a hian Israel beina wangin an thi to bokani Israel hian Lebanon Hezbollah ne na anin beina hian civil mi somni parukan chan ve to boka IDF sipaile reserve somni panni an thi to bokani tiangka thil thlen dana ni tuna hian in beina hi lakal renga ni zan lampo khan na in kap mep maya enge thleng zel don ti hi hriata cha komrualin a hu purom ve veu boka middle east in beina hi al hlup ani ber mai tuna hian Hezbollah hian lian zokin Israel ina lian tham taka ron be king thlatur hian an ral thuam lian zong te hiron kap chuak ta mai selang chuanin Israel poya tal buai don hle ti hi heirual ani lova chan chu Hezbollah te hian rocket an nga hle maya rocket nuai tel nei angin tuna hian an ho tu pa ber Hassan Nasrallah hian a soya mara chu October ni ria ta tang khan an kap chuak ve fe to maya an rocket nei zong hi a rual do thoin ron sur tir seng chuan Israel hian chiat na lian tak atok ve don ti hi a chiang rengani a chan chu rocket sang thum bor vel jet Hezbollah tena Hezbollah kan ti Hamas tena October ni sari ni kumlama an ron ka khan Israel khan ka thlak lo khan nei nualani zep thu cheng lowan nei nuala building le tiang khan chiat na engemaw chen ka athlena rocket sang thum mai ni lo sing tel voi khata ron lut phei seng chuan iron dome tan chet ngai nom don lo ka thlak te chu nei treu dona amai ro chu ka thlak sen lo khaum ve ni chu tiang chu Hezbollah le Iran thlop axis of resistance havina strategy tharan duan chhuwa zinga me ni khami Hamas ina Israel an bei chia makha en chinna tesna nga an ngai engtin nge Israel hi bei chia mela Israel hena tor thei dan tur engchina hian nge a inven thei lawang khatiang zong khan lo chik verana chuwangin rocket zani zathum angte hi chu lo kap thlazela
asang bi asing tel do na beihuk kha Israel tan chon chiat na tur ani ti kha anzir chhuwa thu te po media than khat ten an puang hial ani tun ma dewa chhut dana chuan Hezbollah te hian rocket le missile le hetianga be bom ho projectile ho khanoi khat singa borvel jet nei angin nanin soya missile te chung zinga chuan noi khat singa zinga hian long range projectile te po tela heng long range projectile tiom je chu mun hlazok kap thayang kha ni maya Tel Aviv te po kap thleng zak thei tu te long range missile te hian nia ma se heng te hi Hezbollah te hian tu na hian an lamman om hi chiang taka tarlan hi ni lova precision missile te po an la mang lo tin media than khat chuan an puanga precision missile chu kan puan thin fo tong khanin mizo paina bombit nei kan ti mai atum fu chat chat chi ma atum thel thei lo ang hiala an soi khan tiang khani in chu collateral damage an tia hemi a target pon lam khoi chelo turin a target bula mi pui le mi pui kai noi thil ang chi chiat na lian a thlen lo na tur khan missile ka dik tak kha Israel hian an mang thina chu tiang chu precision missile an tia Hezbollah te po hian an nei venual ni in an soya chu tiang chu Hezbollah te hian an lamang lova rocket pa ngai ka tia sha rocket an ti ka tia sha rocket a khan en lok tiang o tiang hi ka tia sha rocket chu ni ta hetiang hi chu 21st century kum zobi som ni pakhat na lai borvel atang an lo man chho to Soviet era atang lo man chho to khania Hezbollah te hian an tuai thar le a rocket fluid ve to tak te chuan ni amaro chu dona mola Hezbollah te hian an la rin roll ber ani meka an siam danglam ve zel boka MLRS ang chi rocket in phu chuak zot ang chi ang te po khan ka tia sha rocket sel hi man thayania tiang hian hi Soviet era mi ni ta chu tiang chu Hezbollah te hian tuna Israel beina na an man deuh ber chu ni rocket changkang tak tun lai rocket tha advance rocket anti precision missile angte Hezbollah te hian an la mang lovani tun hai kan ti tun ni thum chung hian Israel beinan Hezbollah te hian rocket zathum somnga bor vel an ron kap chuak to ari darkar somli pariat chung aniang chu hemi chung hian rocket som zathum somnga jet an ron kap chuak to a inbeihna hi lakal renga seitur tam taka oma mara chu kan hun nei hi tam lova khan ti le zor zoronga Iran president thar hian ngai dana ron puang chuaka Israel chu helai rambian Middle East buaina ti chuak tur le indona lian jok ti chuak turin ro manna siam ti in aron pua Middle East a indona zaw jok ti chuak turin Israel hen ro manna anai ni ti in aron puanga Pezeskian hian Israel in a pager anti puale walkie talkie anti puate electronic device Lebanon karma anti puale Tehran Ismail Hani an tha te kha helai rambial indona an cho chhuwa tumna ni tin naron pu ve bokani ole kan du tok do na nga tikhan an chanchin tlang pui chu kan threle thotura ngai la du thu sama news mizo tonga han le chhuwa mizo tong moi nai le in lalon moi nai dewa han le chhuwa han puan ngai thlak luk hi chu lova amaro chu hun kan nei lo wangin ti hian man mo takin ati tiang zongin kan han ti le ani angai thlak dan kan thiam tura ngai la Israel chuan nimin nizan te poni Lebanon target tam tak Hezbollah target tam tak an kap ti kha kan thu pui ber chu ni ta target sangkhat zaruk zet Hezbollah mun ma sangkhat zaruk borvel jet target an ron kapa chuta chuan mi zali som ko pahni an thi nga lani chutiang chuan in beiton na sa hleya Hezbollah lampo hian lian tham takin an ron beido ni in a hriat bokani tiang chuan han la in do mup reng mai enge thleng zel don kan ngai chang zel don ya kan du tok photang